Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, wowe wafashe umwanya wawe ukabukurikira ibihangano byacu, ubwo ndavuga inkuru zose ducishaho hano kuri no YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe udahwema kutugaragariza icyizere ukatugira n'inama mu byo tugomba gukora ndetse n'ibyo tugomba kongeramo. Ntuze gucikwa no kureba uko isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryari rimeze hano muri Kigali ubwo hasozwaga etape ya nyuma yazengurukaga Kigali. Uku rero niko byagenze kugeza batwaye iri rushanwa nk'uko bisanzwe. Iri ni irushanwa ngarukamwaka ribaho mu kwezi kwa kabiri buri gihe. Hanyuma rero ntuze gucikwa, turabereka uko byari byifashe kugeza batanze ibihembo byatangiwe kuri Kigali Convention Center. Ntuze gucikwa rero no kureba uko byagenze. Mwanya rero no wawe wo gukurikira. Mwaka w'ibihumbi 2009 yabari Araya Umunyaritrea yabari Umunyabrazil Da Silva ni mukanya gato cyane tukamenya ninde utwaye etape Brazil, the little ones from different clubs, but of course we are first calling upon this representative of the sponsors here, as we call upon the CEO of BRD, Stella Rusine Nteziryayo, as well as Ferrasi Secretary General Ruyonza Arlette, to step on stage and help us award the women category at the cadet level. Mutwakire rero CEO wa BRD ndetse na SG kuva muri Ferwasi badufashe baze kuri podium kugira ngo dutangire duhembe bano bana bato mu bahungu no mu bakobwa. Nyabarumuna bacu mubona hariya bazakomeze bige hamwe na BRD tujyane mu bibere. And congratulations to the young riders, the women cadet category awarded today. Abana rero ngo nimwegerane kugira ngo mufate iyo foto neza. Begere Joy begere, urakoze cyane. Bafata iyo foto iyo rwibutso, tubashimira cyane rero kuri uno munsi. Mubongera amashyi mbere yuko bava kuri podium. And ladies and gentlemen, the winner of Tour du Rwanda 2026, the last round of applause for the winner from Innocent Volman team. One more time for Moritz Clergy. Congratulations to our winners today. Congratulations to everyone who took the podium. And ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Germany.
Congratulations to our winners today. Thank you so much to Lotto Group 1 rider taking home the third position, Duarte Crazy. Congratulations. umwe mu nkingi za mwambariro z'ikipe ya NSN ahazaza ku myaka 23 akoze amateka abaye umudage wa mbere utwaye Tour du Rwanda, akaba umukinnyi wa 16 utwaye Tour du Rwanda muri rusange. Hari 15 bari biteho mayo jaune 17 ziheruka, uko harimo babiri bagiye batwara Tour du Rwanda inshuro ebyiri. Moritz rero abaye umukinnyi wa 16 ubiti mayo jaune. Amasaha ni 23 iminota 8 amasegonda 47 akarusha mugenzi we mukurikiye iminota 2 n'amasegonda 8. Uwo naho ni Johannes Admiet ukina Rembe Ratnet, ndetse akarusha umukinnyi wa gatatu iminota 2 amasegonda 32. Uwo ni Marboe Duarte wa Lotto Group 1. Kigali tubaha icyubahiro, tubakomera amashyi. Thank you so much. Thank you so much to all the riders. Thank you so much. Thank you so much to all our sponsors, ladies and gentlemen. Thank you so much to all the